Vinu kumatambalale mwa baba White ni nene kulugwika pamba boy First best nigga. Kawa na mpango wa kulota ushume simu wakutenda dimongo wananena mukairu. Ukawa na mpango wa kulota ushumi paine wakutenda dimongo wananena mukairu. Ukalota ditijela teri mikaunda pata utidirajo dipari hata paka di bateri yesunda. Ukalota ditijela teri mikaunda pata utidirajo dipari hata paka di bateri yesunda. Ukalota ya kukopa na muna yundai kwana chopemi kwa minika pakulipa kuna pakwe kuyunga. Ukalota ya kukopa na muna yundai kwana chopemi kwa minika nununwa kuna pakwe kuyunga. Shani kuipatikana vino original nango ni kwa uri wako unteja poi mauvele manyenyani pita shumide vino original au kalota vyani vila vika na polambi moto kairu wankuva na unatena vino original au kalota vyani vila vika na polambi moto kairu wankuva na unatena vino original. Ukalota simu ya kuna mamoto unanga ikange tenda dimongo wanane na mubaba White wa kumatambalale. Ukalota simu ya kuna mamoto unanga ikange tenda dimongo wanane na mubaba White wa kumatambalale. Naye na ushumi dide vino na dibeidi ya mwina na yele kana pakwe pepi kukova mene kukwima. Naye na kushumi dide vino na dibeidi ya mwina na yele kana pakwe pepi kukova mene kukwima. Kawa na mpango wa kulota ushume simu wakutenda dimongo wananena mukairu. Kawa na mpango wa kulota ushume paineli wakutenda dimongo wananena mukairu. Ukalota ditijela teri mikaunda pata utidirajo dipali hata paka di bateri yesunda. Ukalota ditijela teri mikaunda pata utidirajo dipali hata paka di bateri yesunda. Ukalota ya kukopa na muna yundai kwana chopembi kwa minika pakulipa kuna pakwe kuyunga. Ukalota ya kukopa na muna yundai kwana chopembi kwa minika nununwa kuna pakwe kuyunga. Bijala yake kairu ikalidini pakukapesha ukalota kulipila ne upo shambone. Bijala yake kairu ikali pakukapesha ila ukalota kulipila ne upo shambone. Nibegi dipadi na refresha nkuva nao ata ukagambe na memory card dipadi. Nibegi dipadi na refresha nkuva nao ata ukagambe na memory card dipadi. Bataria ya simu kairu nkuva nao napo tena ndeko na mamoto hatari. Bataria ya simu kairu nkuva nao napo tena ndeko na mamoto hatari. Vinu kumatambalale Bairu shidodo ukawika pangande pake unakode ndiagwe wali na mama White anda kushumisidia. Ukalota kumanya vyoe ukulula kupiga simu 86 21 72 25 kumwisho jiabe pata na ndele betu tomanga shoe mpuli kumwatidi tundunu kumwatidi mwalimu tamanga shoe rijenje selewani kumwatidi adrisha wabunangadi biti tome anyoki mweni kairu baba White ukapata manu Lexi naye andakwanga ngola shoishoisha ulota. Kawa na mpango wa kulota ushume simu
Manunao Studio. Haya.